Yes, nk'ibisanzwe ni the QuickTimes news, nta kindi usabwa uretse kureba hasi yanditse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye ndetse harimo n'aya ngaya twaguteguriye. FDLR ifite abantu bagera ku bihumbi 500 ishobora gukuramo abarwanyi. Umushakashatsi umutwe witwaje intwaro wa FDLR ntukiri itsinda ry'abantu bake basigaye ku basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, ahubwo wahindutse ihuriro rigari ry'imikorere n'imibereho bya gisirikare nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bw'umuhanga mu by'akarere k'ibiyaga bigari Dr. Alex Mvuka Ntunge. Ni inkuru rero dukesha ikinyamakuru Kigali Today, aho yagize ati ashingiye ku mateka ibarura ry'abaturage mbabarire n'indi mibare igenderwaho, Dr. Mvuka avuga ko gusobanukirwa neza FDLR bisaba kurenga imibare isanzwe ivuga ku barwanyi bayo, ahubwo hakarebwa uburyo uyu mutwe wafashe igihe kirekire cyo kwinjira mu burasirazuba bwa Congo. Ubushakashatsi bwe busubira inyuma bugahera inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ubwo abasirikare bagera kuri 35,000 bahoze mu ngabo z'u Rwanda n'interahamwe ziri hagati y'ibihumbi 80 ndetse n'ibihumbi 100 bahungiraga muri Congo. Ikintu gikomeye yagarutseho nuko aba bantu batigeze bamburwa intwaro, bituma bongera kwisuganya maze bagenda bashinga imizi mu bice bitandukanye bya Congo. Mvuka yashize ahagaragara igice cy'ubu bushakashatsi ku biganiro byabereye ku mbuga nkoranyambaga, aho yasubizaga bamwe mu banyamakuru bo muri Congo bashyigikiye leta ndetse na Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya. Nk'uko Dr. Mvuka abivuga, abakomotse kuri FDLR bakwirakwijwe mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo no mu bindi bice bya Congo, bakaba batuye ahantu nka Katale, Kibumba, Mugunga, Kalehe, Nyantende na Kamanyora. Uku gukwirakwira kwabo mu gihe cyashize kwatumye bashobora kwivanga cyane mu baturage bahatuye no gukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro, bituma babona uburyo bukomeye bwo gukuramo abarwanyi bashyashya. Dr. Mvuka Ntunga Alex ashimangira ko uru ruvange rw'abakomoka ku mpunzi, imitwe yitwaje intwaro ibafasha ndetse n'abaturage babashyigikiye rurimo abagera ku bihumbi 500 bashobora kuvamo abarwanyi. Nk'uko Dr. Mvuka bisobanura, uwo mubare munini w'abantu ubafasha gukomeza kubaho n'ubwo bahura n'igitutu cya gisirikare n'umubare w'abarwanyi uhindagurika. Anavuga kandi ko FDLR yashoboye kwinjira mu bice by'ingenzi bya Congo y'Uburasirazuba mu buryo bwateguwe neza. Aha harimo inzira iva Rubutu igaca Kisangani igana mu ntara zo mu majyaruguru nka Mongola na Nord Ubangi, ndetse n'izihuza Bukavu, Mwenga ndetse na Uvira. Hari naho bamwe mu barwanyi bayo bavuga ko bageze muri Congo Brazzaville. Uyu mushakashatsi agaragaza kandi ko hari ibihumbi by'abarwanyi bari mu mashyamba nk'ayitombwe, bigaragaza ko uyu mutwe ufite ubushobozi bwo kwimuka no guhindura imikorere. Ubushakashatsi bugaragaza ko FDLR itakiri umutwe woroheje w'abarwanyi gusa, ahubwo yahindutse ihuriro rikorana n'indi mitwe. Dr. Mvuka avuga ko hari ubufatanye hagati ya FDLR n'ingabo za Congo FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ifatanya nazo ya Volontaires pour la défense de la patrie VDP izwi cyane nka Wazalendo.
Ibyavuye mu bushakashatsi byerekana ko hari abantu bashinzwe guhuza abayobozi ba FDLR n'ab'ingabo za Congo, kandi uyu mutwe wagiye uhabwa ibikoresho, amahugurwa ndetse n'ibikoresho hagamijwe kubafasha kurwanya AFC M23. Ubushakashatsi bunagaragaza imiterere y'ubuyobozi n'aho abarwanyi ba FDLR bakorera, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo mu bice birimo Mwenga, Fizi na Walungu. Mvuka avuga kandi ko hari ibimenyetso by'ubufatanye burushaho kwiyongera hagati ya FDLR n'inzego za leta y'u Burundi n'abandi bafatanyabikorwa babo, bigatuma ibikorwa by'uyu mutwe birushaho gusakara mu karere. Agaragaza ko ihuriro rigizwe na leta ya Kinshasa, u Burundi, Wazalendo na FDLR rifite ububasha bukomeye ku baturage. Atanga urugero rw'umuhanda uhuza Uvira na Baraka ufite ibirometero 80, ukaba urimo bariyeri 17. Arebeye nko mu Rwanda, urugendo Kigali-Huye rufite ibirometero 125, ariko nta bariyeri n'imwe ihari. Tekereza ku ntera y'ibirometero 80 kuri buri birometero 4 uhasanga bariyeri ugomba guhagararaho ugatanga ruswa cyangwa igice cy'ibyo utwaye, yaba amata ugiye kugurisha cyangwa imboga. Dr. Mvuka agaruka kandi ku kamaro gakomeye ka Minembwe, agace k'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo gatuwe cyane n'abanyamurenge. Avuga ko kugenzura aka gace bifite akamaro kanini ku ruhande rwa gisirikare ndetse no mu by'imiyoborere n'imibanire y'akarere, cyane cyane ku birebana n'u Rwanda n'abatutsi bo muri Congo barimo abanyamurenge. Bujumbura, Kinshasa ndetse na FDLR bafata Minembwe nk'inzira ishobora kubaganisha i Kigali. Mvuka avuga ko iyo aka gace kagenzuwe n'iryo huriro, byaba bivuze ko ikibaya kinini cya Rusizi gifite ibirometero byinshi by'ubutaka burambitse cyabafasha kugaba ibitero ntawe ubitambitse berekeza mu Rwanda. Ubushakashatsi bwa Mvuka bugaragaza ko FDLR itakiri umutwe w'abarwanyi gusa, ahubwo yahinduye imiterere mu gice cya gisirikare, icy'urusobe rw'ibitekerezo bya politike ndetse n'igice cy'imibereho y'abantu. Nubwo raporo mpuzamahanga zirimo n'iz'umuryango w'abibumbye zivuga ko abarwanyi ba FDLR bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2, Dr. Mvuka we yibanda ku buryo uyu mutwe wubatse butuma ukomeza kubaho. Dusoza iyi nkuru, avuga ko FDLR igifite uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo, atari ukubera ubunini bwayo gusa, ahubwo kubera uburyo yivanze mu mibereho y'abaturage muri aka karere. Ubushakashatsi bwe bunenga cyane imvugo y'abatavuga rumwe n'u Rwanda ndetse n'abarwanya umutwe wa M23 ivuga ko FDLR itakiri ikibazo cy'umutekano. Mvuka avuga ko iyi myumvire igarukira ku kureba uduce tumwe tw'akarere twafashwe na M23, ariko FDLR ikaba yaramaze gukwirakwira mu bice byinshi bya Congo. Isesengura rya Dr. Mvuka ntiryemeranya n'iyi myumvire, aho ryerekana ko iciriritse cyane kandi irebera ku gace gatoya. Aho kubura burundu, iri tsinda ryagiye rihindura uburyo rikoreramo, rikinjira mu baturage baho, rikorera mu yindi mitwe yitwaje intwaro ndetse no mu nzego zimwe zishamikiye ku butegetsi, bituma rikomeza kubaho. Nk'uko ubu bushakashatsi bubivuga, abafitiye isano na FDLR n'abayishyigikiye bari mu nzego zitandukanye muri Congo, nko mu ngabo za leta FARDC, mu mitwe y'abaturage bicungira umutekano ndetse no muri zimwe mu nzego za politiki. Ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe, kora like na subscribe, dukomeze tubane 5 kuri 5 mu makuru atandukanye ndetse harimo n'ayangaya.